هوالو هجرين إجا ميوانين عزيز بري هرشتي روجا وبخير إيوارا وبخير حمود دمي وخوش بن وند زانن د 21 نیسان ده ماموسته کازول نخوشخانه کی استانبول عملیات که درباس کربو و دواره تندرستیاوی دا چندش هاتبون گوتن لی براستی گلکس هم لمن هم لمالبات دگریان به تایبتی چاپمنیا کرد همون تلویزیونین کردان او نخوشینا ماموسته شوپاندن لی بسدان کس هم لسر روپرین سوسیال مدیای هم لمن هم لمالبات به تایبتی لکه چاوی رزان شیروان دگریان درباره تندرستیا ماموسته دا آگاهی دخواستن جبر او سرگیجیا نخوشخانه اون دزانن بچکی به درن کت لی نها از دخوازم و آگاهدار بکم از نها لدیوانا ماموسته کازومه و شکر ماموسته باشه جبیستو یکی حتانی نها پشت عملیات روشاوی شکر گلک باشه ایرو چوبو کنترول جی و روشاوی گلک باشه پشت عملیات ددمکی نزده او ماموسته کازو دی سال سرد که لپیشبری و حسکرین خوبه از دخوازم چند پیوجی ماموسته کازو شمارا بیجه درباره صحت آخوده و ددمکی نزده دی سامی بهورال سرد که نوسا ماموسته İnşallah. Selam reis tekrar ez dibêjim ji bo ku derhenêrê me kerem û bi rastî jî gelek xebatê pîroz dimeşînetin derbarê navdarê Kurdanê gelek jî wisa belgesel çêkirine bi taybetî jî girêdaya we û ya tamamê weşandinê televizyonê Kurda da jî heye. Ez pîroz dikim îro hate serdana min ez jî gelê dilxweş bûm her wisa bila beşarwanê me dilxwazê me hezkiriyê me bila dilşabin hîna em înşallah başin tenduristiya min jî gelê li ber başiyê derbas dibe dişe hêvîdarim demekê nêz danê em di hemberê hew bin dîsa her wekî gotî heta rojnayê merin naçe lê dîsa baş bizan bide hûn di dilê me danin xûn û jiyana min in milletê Kurd gelê Kurd her şar parçan bi taybetî giringiya herî mezin ser weşanê televizyonê meyê Kurd em pîroz dikin ku me bi dünyayê dene naskirinê hezar car silav ji bo we ji bo temamê milletê Kurd ra. مالا تاوا ماموسته دوی چند روزه تیه نخوشخانه دا براستی جی هم چاپمنیا کرد هم نویسکار و روشنبیر و سیاست مدار و اشترا بجم ده همو قادن خباتن کردی ده لسرته گلک سکنی بون و خمگینیا خواه دا آنین زمان همو رو پلین مدیا دیجیتال مدیا جواکی دکارم بیجم لدنگ بیجه خواه لهنر خواه لهنرمند خواه خوادی درکتن اف جیه کیف خوشیه بو جیه دلشادیه بو ددمکی کرد ددمکی نیزده دیسا بدنگ تی زیز و او کنه تی تجه امین سال سرد کیبن Hêvîdarim gelê dilxweşim te gotinekê gelekê pêwîst îna de ziman yani tenê medya em bêjin Kurda jî nebû derwey welat heta li Kanadayê Amerîkayê Almanyayê li hemî deverê welatê biyaniyan jî gelek di sojiya xwe anîne ziman heta lê em bêjin mesam heye başxanê wan Serokê mesamê Recep Banjî Recep Akgül jê wana diyarê xwe şandin ji bo gul û çiçek tenê medya me lê çi bû medya meya Kurd bi dünyayê da naskirine em ema pîroz kir carê her wekî te Mamoste can 6 sale ji bo Kurda stran dibêjî çand û huner û kelepûra Kurda li ser piyad hêlî em deyndarê te û çand û kelepûra ku te ji me ra hiştiye te vê xebatê kiriye em deyndarê te ne em mecbûrin li vê çandê li vê kelepûrê jî xwedî derkevin ez jî deyndarê gelê xwe Kurdum li her şar parçan derê dibe bilam te digo ez masiyekim rast û gelê min deryaya em bê hevdû dikarin bijî yani ez masî me lê behr jî gelê min e weye dema ku em ji behrê da derkevin jiyana me tune ji ber wê min gotiye pêtekê gelek di cîrane ez masî me rast e lê masî li kê derê jiyana xwe berdewam dike di deryayê di nava behrê danê ji ber wê dibêjim televizyonê cuda jî anîne ziman û kazo gelekê pêtekê got rast ew rastiyeke yani mamoste gel nebe hunermend nîne hunermend bi gelê xwe heye bi rastî jî ew e yani saeta te xweş be tu bendekî stran jî dibêjî ji bo gelê me bila zanibin ku tu îdî başî dibe aa were meydanê were meydanê
اي ولا واي ولا واي ولا واي ولا واي جاني لو مشر شوان وشوا خوام بيتنا ولا بدان روج صبر بآغاي مشكرنا إذاي جاني ولا واي مدي مليساي بسيدنغا كرغازي قدليل فتحاي بلا شرق المشن بقالك جرال من القوم يا زوزاري حضروا في الواري محلاين لتشابانا غرزاين الجبري نادلي من ترى لياني بشري لياني آخر كلهم كما مالنا يا ردش منا ببخون يا حيفا من عائلة تعيفة دربك البري بدنا باب مزاكك كي موسى بقيدانا لولا قلي ثماشا وانا قلي قدانا من راب الدنيا يهلدن حكيم لقمان جاب لبرنا عقد مالا باب مربك داو درمان داي ولا واي ولا واي ولا واي لو امشر شواني وشوا خوام بيتناي ولا بدان روج صبران بملتي من كردنا إضاي ساعتها تخوش بما مستيمن وجدي ساعتها تخوش هوالو جرين هجا تماشاوانين بقدر همو چاپ منیا کرد و کردستاني ودي دنگ ما مستك كازو هي دنگ كي 18 ساليه تندرستياوي شكر باشه همو چاپ مني روشنبير و سياست مدار و قادا كردستاني هيا وجه ما مستدمك نزده دي سال سر دكيه بمينن دخير و خوشيه ده